naombea hatima yako ikitimie kwa damu ya Yesu. Kuna watu ambao wamebeba hatima nyingi sana, lakini hatima zao zinashindwa kutimia. Kuna watu ambao wana maono, wana maono, hata ukikaa nao naongea, wana maono makubwa sana, wana mipango mingi. Kwa sababu gani mipango ambayo umekuwa ukipanga inashindwa kutimia? Hatima ambazo umekuwa ukizipanga zinashindwa kutimia. Tatizo ni nini? Umejaribu kuangalia tatizo ni nini, lakini unashindwa kupata sababu. Ni kweli unapanga mipango mikubwa ya kuingiza fedha, ni kweli unapanga vitu vikubwa ya kusema mwaka fulani tafanya kitu fulani, wakati fulani tafanya kitu fulani. Kwa sababu gani hatima ambazo unapanga hazitimii? Kwa sababu gani vitu ambavyo unapanga vitimii? Kwa sababu kuna wakati mwingine vitu ambavyo umekuwa ukivipanga unakuwa unawashirikisha watu, na watu wakuonyeshi undani wao, unaona wanacheka, wanafurahi, lakini kumbe ndani ya mioyo yao wanasema acha ongee, tunaenda kwa mzee Karumanzila kuliweka sawa. Ni kwa sababu watu ambao umekuwa unafikiri ni sahihi. Kwa mfano hata Yusufu alikuwa anawaambia ndugu zake, akijua hawa ni ndugu zake, na mpango ambao anaowaambia watamsapoti, lakini kumbe wakawa ni chanzo cha kumrudisha nyuma. Yaweza kuwa unamwambia rafiki yako, unamwambia mtu muhimu, ndugu zako, wazazi, unawaambia. Leo nataka nikwambie, watu ambao tunawaamini wamekuwa ni chanzo cha kutuangusha kwenye mafanikio yetu. Kwa damu ya Yesu na kuombea chochote ambacho unachokigusa kikifanikiwe, chochote ambacho unakifanya kikeende kwa damu ya Yesu. Songa mbele na Yesu, ni raha sana.